Bamwe hari ba memba nibajangwe kiri kubatangaza chairperson wabo Idris Chiza ebintu byona akaba nabikora omubweshereke batine kibara kumanya Sabura na Dawudi Sabura akaba nahiganisa Dawudi ariko umuhiganisa ngo kumineta ruhati Mwene Dawudi yisha yagwa ruhanga yagata akangoreke buye byo Dawudi tujyana icyo kibina kibira cyamani emyaka mwene ibi bintu bibembe nibashumba n'abatwara n'abagaruka nyine nakuzi kuza kufura ngo byatwarwa kakatenga kashenye guru hato no hutade tugira ngo nitwe katuze kwe yamisa amateka gayiguru tukaza umwana RDC we bari munonga ni musima katenga kashenye kwetungura guru na kakatenga kashenye zo iza two different groups chief kuyahereze kumanya kina ingamba uta makana kicenga yajya tumweno yahendera mujatumiro ko mugaruke nyuma mustami mu marishonga zanyu nyumuje maye bintu byari Ronda Idris Edward akaba ari umbishi batanka kore nchiko okomurwaza we Idris Chiza obar kujonana okuhindurize narge kigombe ayikirize byone bero kumugambwaho ngo konka kabatine kigenderwa cyona cyo kuhindura izina ry'ikibintu konka gombora chief kuyatushabira mutukore constitution kandi twamara kugikora kutwagera kugihandikisa wa CDO we gombora CDO ubugwire yatugera ati government riyone leta nenda kusupporting ebintu so kumukuba mu mwezi iki tekuja kuba supporting mwene umutemuka element ka kwetungura group Wilberforce Ongom ahimbisibwe omuhwezi wa RDC ahabwa district ya Rukunjeri kando tahiro mu nshongezi ajumerire bikorwa byo bushuma ebiryo mbegombe sangana teko kwituzangana ekigombe kimwine ni zone yiturisinka hetutya na manitanse ya zone na guru gasha kwa dana basibwe ahabwa gace ncwire